Definitely the bahanandala benma. Okay. Because like ninsalan kani nyanya villana to kayisar na ka dwarban ka bonne benma de zo gara and the borna azasham understand you and to me nin kroma malabin sha bejene zoy ban na jim borna tan zo garba bokam non ka anye kal malaba jene zoy bokam non da and be yar pam because I cannot lay this time and to na fresh mind to understand hankal palle nyele mbetsa and tun kam generation kamala the line chensham okay understand benda bubble sashelama benda bentam shalama kamane rezumbu no ala jama adam mbasanda no bambo no but time mara mala now da balgla store line taba okay understand you so but time magbara mala bambal line ma chensham en kanata part ba generation ka ba male to youth mata ba mala ba in chen line shelzo karnyela en ma biere ko be bula kas dinyela idin din ma pa biere ko no like I store understand the youth man the worship you understand because come on like man ne progress zama no kap zam kazama most of the movies program chang to from 10 movies to progress zam you understand I mean understand because this mama like and zimbonum dang marla movie can straight you understand suspend them daddy kaba movie no puni okay and I cannot let this time with me young boys ma tang mar movies I cannot let suspend them bien me kai like anto I'm film to pila ka me den nasham la ama banjin manguna yes but then manguna ya drama de amplit kam 1 2 3 4 kamal hankal ka ba o kai film manguna because kama maybe like final maybe ara le movie chana like ama dem bere pune kazumbo bere pune final za ku mini kama ama dem zumbo ti mala problem wala sorry la ba sabre le shamba no la yaram yetta tenda duel movies ma chana understand like akumi like alajitina nkubia kazumbo tina kasibati ati am final za nirba tonwa but ba hema la problem okay and kadindi nyi mbene you understand and the industry man the malabin shaw ni kuroma tunba pasolo and ka cheka industry ma puni like kama ka controversies chana industry ma puni and ya like they no controversies kama wula controversies like kabche ka so kamza na to kama like ka so kamza na to kunu kama like free akubon na mag no ban shaw yes ka to in terms of storm kabche ka na to kunu ambo story share kam understand ya and ba the kalala babiye nuwa bayanere nang lala hala nang ba ye sheren yan kana around loksha pulul and ba mi yamane be shama te problème kartang man la like kamane be jele shab ka bor bazala zel go paye so nere nang la kara dir shaba ka ba dir shaba kanya wula ka be nang ya blalambala like bezet I cannot le want to move in that up zel shanga dem biene de dir la shaba kaba dir shaba kazel shanga ben karba dir shaba to ba cet exemple kawa groupe shele anyam jama karne bene to je kacha kar jile to be nyi mar nyi su store ngo just I understand ya kama be ha she ku bien kan to nang industry pun lai ka bagarga do ko yim wu yim kalam fu ba ka yin nang ben shaw dem ba sa problem ba ka por la kar ku man problem kar ka nang ma understand ya so like kar nyele ya most of the privilege ni kurama sane understand but like elders ma san ka problems ma shanga yina so dem min par na hande to no movie industry ma so baby be solve le kar ku nyala ka la problem ko en shin ka la problem ku chena kar ku la kar ku en chena final za shi no movie industry kar tipi and she be solve le so pumpo ban mama ban banas mala story num sabra banama all artists all actors ngoma yes mami like be system man and currently bokuto nagba because mami like do movie board ni kurapam ka bor pakpamba ka bor bebe movie don ku bor la ban shakam understand but ya be che gula ka be nan ke nyela ni kurama te ya ne be chela you understand kama ya retunu be dere te bebe ho hankal pala understand it idea na indomi hankal na ngoma boyo be de sanke ya nazo ka indomi like te hankale nazo halte ta mpon nazo like do astafra nan pam gafa ba mpon na te ta jang garni kurama chapta nazo kan yarama akon tasham kayya tasham
karne to tum no movie industry pun karne film yer garni kurama shapta halkat ntatta ba karni kura so kuto tahle ko hankal bu goyi ya ay tahle dan kunyen yinima ben saale ne raison tum de sa jealous and bien susuno en hal bungo ba anda ti yelle en sachale understand maybe la ji tira on ti brat la antam za dan mana chamana no magazine no like lanti NORDRAFIM like drating mala problem bufuyen kam na mala ji sun ba ko yele ba ndati yele me kama maybe la de tunda ba allowed ka young guys ma pun so ban to lim northern movie industry president izan me kaba be mon ya beben sa because ma alajin ja ma brati yele me like trata han ka shaka be like de tunda kama ya like ne zel panan zama kama maybe pour ka ten leb NORDRAFIM president tu na pas 40 years ka Aisha Janfonda dili tamshen ora pa ya kutu bang understand ebo like ma da nan lan ban pine ba kar nyele ya like the young boys ma punu son to de NORDRAFIM be nde kama kunye actors ma to nda I understand ya kazan hankal shana kar kubuka ta within the movie industry ma punu bad beje manchala e movie industry ba de nyala free market an zang shell na no kar no to zang an zang shell na to kwai ka so stop be kala ke nan dole no mal dumaya ma aina movie you understand within market ma pune understand ebo within market ma pune ma denyala production houses kama mane malam production house kama Jilma Films production understand production be me gba mal kama me be Simle Films production house so be batana denyala dabam ba kana nche the whole in general kat na mal dushale okay understand ka pole NORDRAFIM like the zame den zame ay acta ka bora ka biarne ay je ka chi so yulum nyele you understand so yulum nyele ba misko tertame ansana ya like NORDRAFIM zels dir la bambe NORDRAFIM ba ay biar puna kara jira ay biar pune ay karne de bajira ba be me panang la carte pa ma ka ma ya nyinde ko acteur film nkunya actor to abela so ade normal ka ko da de tun ngum biar ne kara jira yes kara jira de zero de tun de zero ne mane so I decided ka karne de an nga ba sha to ma film ana sala ba karmi me bi sha la de malas mu ta shan ya like te inda sa me sha bera game ma pune aka te inda sa pune bi sha ina la bi yan mu ta ja na do de me diama bokwen la man ku ba clip anon ka be nan sabotage de te maman susune na zo la nya industry ma bien chamo ti yan ne bo dalbe kan bumbulin jungo ka ko man ku ta pressure kan nyi mama kama me bilai la ka be ye to wala ka be yan zan dola be kama irin problem na ma alaji disha ma la je la ba o disha man face le pas boucham kan yela bo problem chama bien jelan seigneur beaucoup jamais chama bien bra jama ay so kadbol du zo ka be beaucoup jena ay a movie ma de succeed ya so movie ma la ka ma ga jinsan ka ma kar bada karnya jelan sima kule ya kaman most ndang ma movie ko ya borma I understand so ko ya borma la duty jelan sima zora chami ka na fla ko bra ban la 3 times ka banle karajina kabla banle final za karte ba hajina so adin yina ma disa da kases ma rabte da no bani yina ka dal bi ka banle because like so kar se na lang ma nir like dir lang kwai understand yo entlam bien kar kulam bien ku mo na ku ma ka ter le bien fu karlam ban ya so la ka bra ban la 3 times banam executive ma executive ma banzwe because elders man executive ma elders ma yeah de tama na onzo ma la jirashi nambo la yura bien that time ma ena ala jama dan bara bien zumbo bara bien ene alo igbanam zara bien la ambassador. So why did they gula kare na balen jin pibe manga ban kurama noel zan les executive mo be nda piba yes ma milai do ngba ku tem na pa for coming elders bien because like I mam de malaya acte te pasha na hankel na pa level shele en na ni kurlum na pa shele ka ba piga maybe elders ma punu so even halten na ku jo ala jama dam bo nyala elders ma punu so zungo abo mam no mala ipache na i guys e na chimman passer guys industry mani but this is the time kar mala movie bunma production ma complex biara ne pam gare kenan bankar na bipole ma kenan tahlena
This the nangla kama complaints pas bien complaints about what like ne in mar video ma shama ne ma like one quality din yala tu story ma an your story shama ne story na mapam baba bang de zo men de na wadiam pilango so bien into ko pil story ma kar nyala ye to kar yer kan tele comedy ne la nyel de bayi tana jimala movie ina jimala movie pi movie yanga no tana jimala movie ala e bohni kurama ban na movie ba mama minute na jimala movie ka ko en pilon special kama me bitanama ka ko en pil movie Alaji abormam num shipon e biara num bala inshallah tabe ni bo borne teba swel ke nan karme man la ne bo tilba swel din chakate dagban videos ma kar labre nyanga movies ma kar labre nyanga wula ke jene teba swel ka bo to explode movie industry ma okay to lel malika abwa to kafin kamacin pe abwa woni mala kama pagbo danga se kamal jilma interplan na woni chekati za hamala lafi yaka karate jinde radio Tamale 91.7 ba karbela wa shaw ntiade pike gombla jirambi sa zo sa aina dule gba shana jine ana jimbo po kanande mbetela bi pulon mun ko kam gba dule yim to ka la male pogo don kangbale chani bangum ne te programme kan te programme management de wor kama bine ni kurgo yan men nang man pene ka kala de kunyala de de nyala tin na cham kat movie industry ma kar zoge agbani ya cham lala nyale to zo bangsam shenguna teba underrated so lala nyale de la mane mekri wo points chama agba ngumle me on de yer ma za kunya ko foka za azu kaze mba bonan to ya to ma pon pam derivé min ber dans la candana katre kulishine nton tiele kar yo foyin mati sambana ma ka ba samba hankal pa min manda jirma brache biala ne be de ma vie domingo je ma pa nyela basit marin chekar na sabo na bacana ma dan na la aborman pierre lo che pour ma nguna man sane hayo yo phone lines kaman kambiya shele bien support solo bien support ben yo no da ye to chema wona ko terla jo parma anya bio anya sini ye to akata to sarma la nyale temne yer sini ye to lil malek agumda hala acham kama Hollywood Bollywood ninkura man gbable okay banan gbable na ma bako en ku select shama la ka ba select bimil pam kam med basan ka gbable to ya hala acham Hollywood abo man agba wumo an tera baka nang ban pirin ya wuma yo ye na an tera no problem acham Hollywood ninkura man neptoni ngarbe be ma bon so kan kabiya kaman bangati kaman bampak kaman 65 70 ban mire sini toni akuto kalba nyama ala to kaman Shahrukh Khan ya Amir Khan ma Salman Khan ma India pour to kan kulma ni kurambra pa bien mala wo oui ni bam betamti pam fa pas bien ba ben mirma be kapsin mazo cheki ici ban gbema wo anya tin yana sini nyala bank ma tin na biere pour ma borma yem penetrate na ya trompam dominda ye baser je bwanda o ba so paso bwanda ma like te bwanda za so man notia mal o te bwanda kan bono ye ma je te ka yelo mama yele man largal ma son kacha okay
le male no bo je to ashama bel dargar la son kar nyen nyene okay to ti ngum ni samba no ko gum ka bang ABORIMAHAM ne bor shelem bon okay agba ABORIMAHAM yen kamam de kambama tire abasole kama tire basole donguna masano bi yele mal okay do min binya ABORIMAHAM nan sini shere kam no nang ban pien kama sini ma diri yina o be yele no yi pam so lan kanna ma je to akati yer kanna ABORIMAHAM ma pil min sini la hali intin nan particular movie shale ande taben kama drama zanga drama ye to be ma o mama sakla la be de nye non barake to be na uzo pam solo okay ngumda yer mi ya nan la movies one after the other okay kartina pale la particular movie shale benda bana ma ande taben kama ni ma ne kama ka elders mo be ka pamba mal problem sa tran industry ma polo anda no chama zahara ya problem ka to borte ma ya bokabra nya la particular movie ma puni kara pele jour ça la maybe karta mal problem ma it means comme miru yole be shakabra nya puni ka je tam kama ya la benma di nya la yanyale sinima yina den santu ya pambanda de tab shambala okay because den kana ka bina braje tabne kama lese la sarma denum zogi ba film sin pune okay ba ni yashamo ama brada sin yan sori yelna ma benda ba yirna dagbanum da ko ban kama la ben ma de besine ni ma pune okay non kama bandi yashamo baya benda no le kar yirmana denda chika ba ban kama particular drama group shele ban ma du zo pambasine ni ma pune ami lil malika agum ni yato awbi ba fen yalnga so lele nyele kayim ka buyi ka buta ka bunai okay film senam pour pas débat yobo katene to zan la tani lil malika amama wotel kanyele la benyare poni to be yam ni konkonda nan le di pachel ada group changa da bieni okay ngpesa to no similar benyare changa yin nan ma agbara ya shambio so sorabiya tale sorabiya ne kama lese lala movie der yina okay den yina ma zon te cheka ba milema ne bona yes ne bonni ban shambala fine but dramba mi te chena ente mbore ne duga kariya de duga ma ABORIMAHAM wonyin da pille wona pilla ban ya yes of course benda nye shekar do baramaha pam solo nkande janye na kare akale manam pilon o la ana yanu enna mako yena malo fashion kan da fine be shak kamza ha de mala de pini luxe polo okay bandin ya shamu de mala de pini luxe yale so ngona ABORIMAHAM pille ya besha denda nan ka ban ABORIMAHAM da pile to ne bor nan ngum shamba ben ma nyam ya ben nyala kam mu fo ka nyagba son dana jin nan le kanya acta in shada kama kam ko nan besha din ya mal zirsugo din ya mal zirsugo zancan kama je to shale din ku to yinirba ne zagba ibo den da nyam won ma wo film shele ka mba de binyare Facebook ne binyare ka nyer binyale lo sapro ka ba wo jinjam wo pa envion no ka figi ka no binyare kama de to na karnya ya kama wo so peso sa gbenda gba matene ne misin ye to ma tan kama manda bu yul la ben yarma karnya shale to ama ngon kamza ha da biane en kama sini bansam o mala problem wo su yan sa min nirbin da yul dra dam pam ABORIMAHAM da yi shel na ma oui ma ngi yan wa ABORIMAHAM yan wa bo ko bien karna bo ma ji pa sa bo se bien tam bo de sa ya kala be ma yina to wor ne kama de sini puna karbi
Tira nyele ka haka ndiro yel ne be ka yamang le nyele. Something like that. So then kana bama. Then your first movie shele benjini. In yer ne kama no. De to ka vi la movie manya din yasham. Tumbo dit na la. Ha ngona borma yer na won yele. Tenene mi sini yeto ma. Ti yerba me becak te dwelle nya kama la content ma se be film apuni benda yi shangana except shangaba ti ma nyanya lala benin chir nyale dipa lala benin nyale then apa the problem dipa chale wo bono na la jeto chale ka nisan hankal kana movie ma funu ko nyo lirni nya chale to amati yule kala content ma bier funu to nguna yim bonni na yeto shama yeto na la movie ma woti ya nebra mba la 3 times mo bari no man la jipsi because benda yule kala la ben karkar funi na uzo sonda kangun to karata bana la movie ma because apana la movie na pam ka apana movie na ma kada nya first movie so ama brashir bana le oh no ya me pa follow ya buta mbono mani man film ya buta mani ya level allegation ma anya wanya shamo mbohala anya shama dan ka gudu ya no answer ka awum lil malik ba na ku borni kama lese nyingba na kunye le person na ku be outside kakate industry ma yara movie industry ma bi sir ban kama movie kama buta kama ka so jeune point zo mo yelle wala len kana mine den to sabla la kama bohar ma ya benda bohar yele ke dani yes changa nyogo nyine kama benyi ke dani ka nyirba ndandale kapti yele da stopple yes adlan kwal it means ba le manada na le yes bibe kan release le